kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat ko nam, Annabel, in-report mo ti may sa akalugaran tayak. Wala na, ada parikot? Ay nawaw, iti anya aga pumot nga in-report mo jay taaw. San mo ki di a report day jay nana? Kaya't kula amaamuan no agpaysong ada permit dang agpatakder iti balay. Anya? As jay mo ngamin nana, kasapulan ti permit no agpatakder da tao iti balay. Saan mo't amabalin nga agpatakder da no awan permit da? Mabalin mo't akasaritam ida, isuda ti saludsudem. Oho, kasano no agulbud da nana? No ibagada ngay nga da permit da, ure awam mo't. Ay unay kan, apal mun samot tenday ta. Ay nana, saan nga apal ti kastaw ti kanyak laeng, kat masapul alo abiding citizen tayo. Lo abiding citizen mo't asasawang. Ito joki din ti gagatang nana. Di yu pakibiyangan ti aramida, tapara mo't laang dayto iti pagimbagan tayo amin. Ay, jak amukun ka, Annabel. Nag-report ka kanumat kadagiti masaknan bakit? Agpayso day talakay. Kumpurmi mo tanti report mo. Saan akong purmi day jay? Kaya't kula amaamuan no ada permit dahilin nga agpatakder iti balay. Adda imposible mo't nga agipatakder da no awan permit da. Nakitam ti permit da. Anyamot din bakit? Pagan anok kumangay day ta permit. Kan may isa, apay kumanga ipakita da kanya, kat karuba aklaang mo't. Makitam day ta. Saan tayo asigurado lakay? Ay nawaw. Masapol nga ag-report tayo. I-verify tayo no agpayso mo lang ada permit da. Anyat amu tayo ngay. Ang mga no saan ba't nga agtungtungpal dagita itilintag. Awanan bibi ang mono may papaniti day ta abanag. Trabaho dagiti susweldoan ti gobyerno dagita. Adalata concerned citizen lakay. Concerned citizen? Ti bagamkit day. Day tamanin apal mo ti makagapo. Apay kanumot ang nag-report ni Annabel kadagiti masaknan. In-report na ti balay nga ipapaarami dahilan. Wen kapsat, agpayso day ta. Ay nawaw. Apay kanumot ang nag-report. Nag-report ta nagkurri manun ti kinamanagapal na. Tinaibaga ni Helen kanyak at kompleto kano ti papeles da. Husto day ta kapsat. Kompleto kanumot. Ngamjak man ammo iti dayjay nga Annabel. Tunggal adda makita na, ag-report mo't adagos. Apay mo't akastarita ka aroba. Ay talaang mo't ag-report ti paglayangan na. Kasta dagiti managapal at tao. Di da kayat ti maartapan. Iso aday ta. Pirjanda ti kadwada. Di da mo ti mind your own business ako nada. Naimbag ko nam ta kumpleto ti permit da Helen. Saan mo't laan nagbaligi ti dakes apanggap na. An-an mo dagita ang materialis, bite? Para iti planok asari-sari store dagita mare. Kasta aya. Agnegosyo kamatan. Wen, ipadas ko man mo't barang agklik. Ayun mayat dayta ano ada pagpuunam. Nagapumula ang iti utang ti daduma. Nagturot nga agnegosyo. Ngam naggapumagayam iti utang ti pagnegosyo na. Ay nawaw. Anyat ko na mare. Ay ikwa, agpatuloy akon. Adapay na patag apagnak itakot. Utang kun ko na mo't itay. Awan day jay. Sa bali lakit di ti pan nakaawat mo iti imbagak. Lipatam latan nga dain sawang ko. Tapno awan ti pariko. Naggapwam nana? Di ta istor ni Betey. No kasta, nagrugi mo gayaman nga glakaw? Wen, idi kalman pay.
No adda gatangam DJ tumot ti papanam as-asideg. Adda nga ta permit na day a babae. Adda permit na nga ag negosyo. Ay nawaw, day ta permit mo ti sangkadamag mo. Apay aya. Wala, tano awan permit na, illegal ti negosyo na. Ay, agpanunot kakit dimot iti negosyom. Saan aday ta negosyo ti sabali at tao ti sipsiputam. Ti adda iti lintag kat masapul ti permit para iti kakastaan negosyo na na. Wan, amukmat day ta. Agimbestiga aktaw. Amuak no adda ti permit day a sari-sari store na. No awan, agreport ka manan. Anyan ti aramid akasta, Annabel. Makitangdan kakit day tapno adda kwartam. Tapno saan mo nga apapalan dagiti kalugaran tayo nga agprog-progresaw. Iluto man dito bakit? Anya day ta, Chicken wings. Ginatang ko iti store ni Betty. manuti may sa kilo at chicken wings ijay ngay. 250. Ay nawaw, nagnginamutan. Sakto lang, mate. Bakit? Kano 230 lang ti may sa kilo ijay sintro. Ije sentro. No ije sentro ti paggatangam. Agplete kamot lang. Mabannog ka ba eh. Ay gayam, nakita mo ada permit ti store na? Apay man ti permit. Tano awan ti permit na, illegal ti negosyo na. Saan man na dita report ti adda iti utak mo, bakit? Masapol nga agbalin tayo a law-abiding citizen kuna nga road. Agtungpal tayo iti paganurutan Adda mo gayang permit da. Impaskil da pay iti sangwanan ti store. Anyat sirip-sirip, Mari Annabel. Ay nawaw, makapakiktot ka mo, Betty. Adda ka mo gayam dita. Un, itay pa'y abuy-buyaan ka. Anyat masapol mo aya. Ay kwa, adala imay ko kinita. Ti permit ka di ti store ko? Nay, saan Ay na, di ka man amok a permit ti ginagaram. Kaya't mo ama-amuan no addawan no awan permit me. Makitkitam ta nakapaskil di ta diding mara Permit da kita. Kompleto da ita. Sa anak mat abulsak tapno jak makita. Nasaya at mat nga rod no kasta. Amangan no inton madamdam ket madamag ko ana i-reportak gaya mun. Panawang kan, ada pa'y papanak. Adak manan. Anya ti umay mo gatangan, mare. Sagmamano ti kastoy, mare. 50 pesos, mare. Ay nawaw, nangina talaga. Gumatang kawon, no? Dahito yung ngay, mare, sagmamanaw. 65 pesos data, mare. Dahito yung ngay. 100 pesos. Kita ti tatak na, At damo dita. Ayun, adam gayam. Nagbasit lang amin, iso ajak nakita. Anyat gatangam, aya. Awan, mare. Kaya't kula amaamuan ti presyo. Tano kwa, dito yan ti paggatangak no ada ka sa pulak. Aywan, open lot tamat ti istor ko no adda umayo gatangan. Open nga agpaiso. Ngam nagngingi na matila ko na. Agsuble-suble mo't na Annabel dita store mo. Anyat imay na ginatang da dyan. Awan mat ginatang natatang. Ay nawa. Anya nga tinagsaritaan niya. Dagiti presyo ti lakok, tatang. Anya. Andaman siguro da ka sa plano na day dyan. Awan pagdanagan tayo ta kumpleto ti permit ko, tatang. Sa bagay mo't kinti No agreport, isulaang ti mapabainan. Agpaiso day tatang. Ngam, kagurak man ti kasdi nga ugali day dya tao. Kasano, katimo ngamin kinamanagapal na ti pangpangrunan na. Wan nga rod Gapo iti nalabos nga apal. Siputan na amin agaraw ti kalugaran na. Tapno adda ma-report na. Mala, saan tayo na pagsaritaan day akalugaran tayo, tatang? Isupay kit di apagsakitan ti ulo. Baybay antay latan. Biyag na mo day ta. Nagapamay. Iti store ni Betty. Ay nawaw. Apay jay. Anyaman tinaramin mon iti store na. Nagimbestiga akmanen Anya. Kat kabayatan ti panagimbestiga. Naduktalak nga overpricing dagiti lako na. Ay naapo aya. Jak amukin ka bakit? Anya nga opisina nga tati mabalin at mangireportak itin amwak lakay. Kasanumat anay bagam nga overpricing di tao?
Madlaw mo't. Nagngingi na ti presyo na lakay. Amo maya, numano ti puunan na. Uray saan ko nga amaw. Nukas je kangina dagiti lako na. Madlaw nga overpricing day jayon. Kaya't munsamot ti maibabain. Ar-aramidak day toy para iti. Ti kunamgit day, ar-aramidem day tata umapal kalaunay kan kuana. Sa dino ti papanam, Annabel. Dito'y ayan nyo, Nana Julia. Si katigagarak, tagpa-advisak man kada kayo. Ha? Agpa-advisak kunak, Nana. Apay ka day. Anya ti maitulong ko ken ka. Kastoy ngamin, Nana. Naamwak nga overpriced dagiti lako ni Betty iti istor na. Kahit? Planok ti ag-report. Ngamjak amo no sa dino ti pangireportak kang kuana. Amangan no ammo yun no anya nga opisina ti mabalin a pangireportak, Nana. No apay met ngamin nga agraman presyo ket isyo ken ka. No manginaan ka, o di saan ka agumatgatang iti isturna. Saur nga rut ti kasjing ar-aramiden na, Nana. Sinusuwitik nga aramid. Kanayon nga iti ayan ni Betty ti paggatangak. Ket no para kanya, husto laeng ti presyo na. Nang runa no mapan ag-purchase ket ag-pliti met. Wan Ay ang... napangaasim ka day. Saan man aday taki na managapal mo ti pangpangrunam. Tunggal adda kalugaran nga agprogreso. Mapan mo ida i-report. Ay na, Annabel, dakas ti kasta agalad ti kaaruba kunak tumag. Talaga ka di adi ka agsarden? Apay manan. Agul uli makaklaang ditoy. Nagitak timpos mo iti Facebook. Anya apos manan. Agsalsaludsod ka no sa dino ti pangiriportam iti kalugaran tayo nga overpriced tila ako na. Para matlaang kada tayo a customers daytoy. Tapno saan tay amang inaan. Ay na, pakawan na po. No nasakit ti matam a makakitkita iti pusko. Mabalin mat nga i-black naklatan. Anya? Kunaklakit din no asino ti dakdakamaten ni Annabel nga overpricing iti Facebook post na. Siyak mat gaya man. Nakaamuam mo, kasi ka tinakdakamatan na anak ko. Wen tagis istorya kanumot kadagiti kalugaran tayo tatang. Overpricing nga kanu. Nakita na nga adda ti permit mo. Iso aday tamarin presyo tilakom ti pagpupudutan na. Talagang agbirok na iti report na. Ay, abak na pa'y dagiti maseknan tatang. Huwag nga rod anak ko. Anya, mga tati maghanap na ti kasingar aramidin na. Jakman amukan ko na. Makapasurun da di at tao. Kasaritam to anak ko. Talaga akas ti aramidak tatang. Iti anya aga pumanen at tinegosyok ti pagpupudutan da di a babae. Dumagas ka pa'y man, Annabel. Apay ka di aya. Ay nawaw, basta umay ka, tadda na patag nga ibagakan ka. Ibaga mo no anya. Masabutak ama panditayan mo. Kayat mo ama-amuan dagiti kaaruba ti angot mo. Anya nga angot mo't nga ibagbagang? Anya di nadamag ko. Kayat nakanumot nga i-report. Ay kwa. Wan ata nang inalaunay mo't tilakom. Ay nawaw, common sense mo na. No manginaan ka itilakok, di agdiretso ka ijay sentro, ijay ti paggatangam tapno awan rire. May parbang nga ruti kasta. Overpriced dagiti lakom. Uray anyaping nga opisina ti pangireportam kanya. Sangwon ka, saan nga overpricing dagiti lakok. Kabailak apanagnakan day taken ka. Okay. No kasta ti kunam, akikita tayo tungarod ije barangay hall. Okay, urayag ti surat ni Kapitan. Sumango ak. Adto yung tigat-gatangin nyo, Nana Julia. Ay, agyaman na klaunay na kaum. Mangrikup kan sama, kapilitan anana. Mangrikup aklabi ita mapanak ije barangay hall. Apay ije barangay hall, nagreklamo ni Annabel, Nana. Ay nawaw, dagiti ka di presyo tilakaw ti makagapaw. Wen, Nana, jakman ammo iti dayjay a babae. Pagpupudutan na ti istor ko. Ket saan met a milyonis ti ganansya. Ay talaga gayam nga awan pagnakman na. Bakbakitan akas jay ti galad na. Un nga raod, siput-siputan na dagiti kalugaran na. Inton kwan, maamuan tay laengeng a nag-report gayam.
Ada pa paboran da dya, kapitan. Ay no, apa yun? Wala, takanunungan na mati inaramid ni Biti. Kat nakangingin na lang arudan ti presyo na. Saan mo't ngamin amabalin nga ila ako na itinala ka? Anya ngay mo't tigunggunanan ukas na taramidon na. May saka mo't. Agpanunot ka kanimot bakit? Negosyo day jay, saan a charity? Anya timbangan ni Kapitan Gangga? Imbis nga aksyonan na ti reklamo, sa baliki din ti ibagbagana. Numanginaan ka itila ko na, gumatang kalaangan iti sabali nga store. Wenno saan, agpasintro ka. Kunanaki din kanya. Anya ngay, sinirmunan da kamot gaya mi jay. Iti sangwanan pa'y ngarod ni Biti. Day tatiga na ba report tumot nga mintamom. Naa, siyak ti asawam, iso asyak ti isakit mo, Junard. Saan kat ati sabali a tao? Wala na, napabainan ije barangay hol itay. Nasaya at mat no kasta, tapno agbain man mat, agpay sulaunay nana. Abak na pa'y dagiti masaknan no ag-report. Epekto ti kinamanagapal na day tiyayan. Imbes nga aggagat kit di mo tapno agprogreso ti biyag na. Saan? Taday tamot mang perdi kadagiti kalugaran nang agprogreso tar aramiden na. Di na kayat ti maartapan, nana. Di na kayat ti maartapan. Ngam di mo ngamin aggagat. Un nga rod Ayun gayam. Agpatakder ka no mo damanang Cecil iti balayda. Agpaiso, nana? Nakong. Kukwada dagiti materyales di taparaangan. Kompleto ti papeles da, nana? Adda permit da? Nakong. Kompleto matkit di. Tanarigatan. Ang mga no ag-report manen da jay CCTV akalugaran tayo. Nakitam tinalabaga alugan anay parada iti paraangan daruni. Ay nawaw, sa anak matabulsat, tapno jak makita. Ni, di ka agungat abakit. Ibagbagak laeng tapno amom. Anya? Amangan kunak no adamanin plano nga ag-report. Mabalinday diyang i-report mo. Amangan noon lisensyada. Amok tististingan nak ngamin manan. Apay, ilibak mo. Kasi dyan mo ti paglayam ka. Tag-report ka lagi ti masaknan. Amom lang aruden abi nagbaga anak ni kapitan. Amangan kunak no kayat mo manin ti makangeg. Saanan? Amangan no adamanan maisawang da kanyak ijay. Nakababain kadagiti makangeg. Ken may sa anak payla anak move on iti napasamak idi impabarangay ko ni Bitey. At daman gaambayin mo ka. Narigat ti masirmunan iji barangay hall kung naktumot. Agbalbaliw ka nga minin, bakit? San ati biyag ti karuba ti sipsiputam? Makipurdiya ka kidi, tapno addamot kwartam. Ay, nawaw! Saan ngamin at ibiyag ti padam a tao ti sipsiputam? Aggagat kakit di, iti kasta, mapasaya at mumet ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.